Anya ngay mutdagitalakom anak ka istantay marikwanang pasig apagpapintas. Sakit, nagnginginapay. Kahit sigod mo't ngaglaklako akit ipagpapintas. Ngam nagnina mo. Wen, ngamen nagitalako kat saan na makapadakas iti kudel. Awan raman na makapadakas iti salunat. Sino ngay mati gumatang ka dagita? Kaduda mo. Dagitay nga taagin babak ng akampay iday ado ti kwartada. Ngam awan mat gayam igatang da iti sidaan da. Ni, apay nga yakas sa ti ibagbagam. Agpay sumay. Ay na, no di ka gumatang saan laang. Sana kasta nagadupay lati sasawam. Maditi kasta. Amang ano da makangagkang kakit pabainan da kalaang. Agpay sumat nga mintimbaga. Agraraman da talaga. Agasam, nakangingina, ngam gatangan dalata. No di dakat agraraman Adto yan tigat-gatangam a face powder, maribanang. At to'y matibayad ko, Mare. Ay, San na ay kadiday ta, maray? wen, Mare. Kasanaw kat nagnginaday to'y apulbos. Sana bali, tasan kang agbabawi agim matang. Ngamen talaga amayat dayta. Sa bagay mo't di Sana kas kadagiti daduma ang umisit ti kudel. Wen mo't di Mangalakan tupay iti moisturizing cream Ikumpletom ton. Ay, wen, Mare. Agraman perfume, mga laaktupay. Wun maray, kas itay perfume ko tigatangam taw. Nagmayat tibang luna kun saan nasakit iti agong. Sige, gumatangak to, Mare. Kanya da ito ginatag mo? Pagpapintas ka, di ka agdanag, taing gatangan ka iti bath soap kan shampoo. Nanginamot la dayta. Tilagat gatangan ba't? Ay nainteng, awan dakes na, gaputa saan mo't amasayang. Bakit kat? Nagpapintas ka pa laang. Ay kat syempre saan aga puta bakit akon kat saan akon ngagpapintas. Kan agpagwapo ka mo't ano kayat mo. Awan dakes na. Ewan hindi mo una ikan iti koloriti tarupam. May mayat tay simple. Amok Ada ka dimit la si dain ta. Amagan, no yung gatang mula aminan iti pagpapintas mo. Ay nakabudget amin dayta, inteng. Awan pagdanagam. Ken nataggadak mati igat-gatang ko iti pagpapintas ko. Nay, nagbanglukan, maribanang. Papanam, ta nagbangluka. Na, Ijay tersena ni Marikwanang. kundi bang bangluka, kat ijay lagayam ti papanam, akas kalabak na. Ay kat maan ano. Si Kangay, anya day tapay ud mo. Agat, ay, jakam mo. Kasla saan analablabaan akawas. Ay, sige, Mare, inakon taad dagatangag ka ni Marikwanang apagpapintas. Nagbanglaw ti perfume na. Lastog kit dia. Kunam lanbak ng Wen, Mare, nangag ko ti impok kaw ni Mare Toyang Aya, ngam apay ngay. Adda diyo nagkinaawatan. Ay, jak ngamin magustuhan ti sa una. Sa bagay, madimot at imbagana. Anya ko matibibiyang nangay anak ka perfumak. Nga uray dito'y laayan mo ti papana. Naala, Mare. Bay amon, di kan agunget.
Nalaka bumakit ka no kasta. Sa bagay. Nala, mangkita kan iti lotion mo. Mayat tilako ka lotion, mare. Sige, Mare. Ikanaklat ta. Oray siyak, agar aramatak mo lang iti lotion alakok. Iso kita am titakyag ko, awan korseng na. Uwanan niya. Nala, gumatangak, Mare. Tao sarak man iti daraayak inton bigat a birthday party. Wen, mare. Agpapintas kan agpabanglo ka kiday. Naangkay, nagtaer ka matang. Kan, uy, nagbanglo ka pa eh. Una, rumor kami ngamin kanian time. Ka man maki-birthday party. Aya, Imbag tayo may ka. Tay tulod na kami dyan papanan may. ay, umaya ko mamaki ka pa eh, angkay. Eket ingka kapi Pangururayan ta kanian time. Tani, nagbayag mo't nagbilis. Wanang kay. Inteng! Intan! Na, Wow! Ay na, nagpintas ka nantay. Kan, Ah? wow, nagbanglo ka pa eh. Ay, thank you, Kuharog. ala ko rog. Ingka pa agkape. Tas ikan timang itulod kada kami kanian time. Wow, friend Banang, blooming ka. Kasta ti mayahat. Agpadata anapintas. I won, friend Gracia. Agpada ta, anapintas. Rumbang lang agpapintas tayo lata. Uray bakit tayon? Ay, katuwan ta. Ay, won kayam. Adto iti regalo kan ka. Oh. Ay, rosas para kan ka, friend. Ay, happy birthday. Oh, nagadumat na daytoy arosas. Magustuhan tilabagan na. Thank you. Ala, friend. Intayo ni tilamisaan. Sumango tayo matan. Ayabamon ti asawa, kanti ka anakan na. I won, friend. Nay, anya na kita ginagatang mo ijay tuyang? Pagpapintas. Na, pangusaram ka na kita? Ay, katusar ka. Makiinartapak kada marikwanang kan maribanang. Ha? Apay, iso dalaan nga ti makabail nga agpapintas. No, anya lang ditan tigat-gatangam? Nalakalang dagitoy apagpapintas, badong. Saan akas itilako ni marikwanang asubra tinginan na. Agraraman dakit dia. Nang runa na abanang, konamlan baknang. Wah! Apalam man nga tan ni Maribanang. Isuagas na tisaw. Kat no naglastog nga may. Kunamlan asino abaknang. Kundi perfume kat mapanlay di tersina ni marikwanang. Kay, dakisaya. Ha? Masurunak nga raw. Ha? Napimpintasak mo't lang adayo ang isaw. Kumusta ti dinarayam aparte, mare? Ay namare. Kunatay gayam ko adon niya. Nga imubingak ka now. Oh, makitam. Paubingan na kadagitigat-gatangam kanya kapag papintas. Ken, saan la aday ta? Tatalagamot nga ay aywanak tibagay. Nayon na daytan Ay, wanggayam. Ammom ka de, mare. Limabas dito tersenak ni Mari Tuyang. Ken? Apay ngagkatawa kamutan, maray. Nga may naka-make up. Ah? Naglabaga unay tay bibig na. Sakit nagpuskol ti pulbus na. Ano kasta? Gimatang kan ka iti pagpapintas. Kasano kumagumatang? Kat ibagbaganan tupay nga agraraman lang nagiti gumatang kanya kiti pagpapintas. Ha? Agim babak nang kano dagiti customer ko. Nga oray nangina kagatangan datila ko kapag papintas. Bayamban maray. Apal naladay ta. Iso ti amok. Takasanumot nga men.
saan ang makagatang iti pagpapintas ang inginaan? Ang nanggatangan na ngay ngata iti make-up na. Ijay siguro, Eli, Ado matila ko ijay iti igid ti kalsada. Dagitay saglalakala unay. Si kadeta Maritoyan, Wine, Kapitan. Apay, nakamit up ka? kahit man anong, uray mo't ni Maribanang, kit naka-makeup nga uray agdala ijay balayaw. Saan ba't Amam, Kapitan. Awan dakes na no naka-make-upak. Total, kwartak matinggatang ka. Awan mo't imbagak. Nasdaawak lang ngamin ita. Kunak ngamin no si kay tay nasabat ko ijay ili din na minsan. Nasabat mo ijay ilay? Why? Sobra ti pick up na. Kasla agraraman. Agmauyong gayam. Kaya't mo asawain, kaslaak agmauyawng Kapitan. Saan ba? Kasla ka ngamin agraraman. Kita man dahil make up mo, nagpuskol. Sana siyak tagraraman, Kapitan. No dekat ni Banang. Nagninaw na yung make-up, gatangan na. Aha! Kanamlan bak nang. Padakto mo lang awan may gatang na itisidan na. Laki din. Ingkantay nakmutin. Mga no natati agapan no kastoy laang. Ni Banang ti pangibagam iti agraraman, Kapitan. Saan asyak? Ay nainteng, uray kasta ti sasawan ni Maritoyang kanyak itiliklikod saan ko atutupan. Bay amlat ta. Nasayat no kastatap no awan ti apa. Jak kayat ti adda ka apa na. Jak kayat ti maestres, enteng. Jak kayat amadadaal ti beauty, gapula ang kankwana. Wala. Iso abay amlatan, no anyaman dagiti sasawan na itiliklikod. Total, awan mo't mapukaw kanyak. Kan saan mo't apod no ti ibagbagana. No kwarta, ad-ado mo't ti kwartak ngam isaw. Ngamen, uray kas kasanaw, at dalat ta pakitaggadak. Ngam isungay, awan agtalekkan kuana, nga uray para labalaan. Kasta? Hey, naragrag sa kaklat ka, ngam ni Maritoyan. Hello, Nana Tuyang. Aw, apay anakigtot ka nakakita iti rupa kwaraw. Anya tinaramid mo iti rupam, Nana? Agukis-ukis mo tayo. Huwag nga raw. Allergy siguro daytaw. Allergy? Anya ti ibagam tayo may ka. Ayaw ba kumanitata ba daw? Tayong ka magkabite. Napan ijay bangkag mi itay parbangaw. Aya? Ay, alang arudain. Inak mangayab iti kadwa ka sa balay. Kwaraw. Di mo ibagbagakin ni Antim Banang ti rupak anakita ma. Ha? Tanauyaw ni Antim. Sigurado nga uyawon na no ibagam nga agal allergy to rupak. Kita mantarupam tuyang. Mga nung umisit to daytan. Ha? Ay. Noan niya la ditan di ikabkabil mo di tarupam. Kaya't kukumangarod apo mo daw ti rupak. Na. Tapno saan laada banang kenkwanang ti kabailan na ti agpapintas. Daytan tumit niya men. Tapalam man idan. Imbag kumamat no quality para rupa dayta impulagid mo di tarupam. Hanya nga ita. Saan ko nga rod ahiyang? Isarding mo ti agramat iti kakasta. Nalakang agpaisaw ti pinanggatang mo. Gam dadailan na matarupam. Takasanaw kat agraraman kamay. Di mo man ulit-ulitan nga agraramanak. Pudno may. Agraraman ka talaga. Nay, Maritoyang, sa dino ti papanam, nakadumog kaunay amagmag na. Di nakpay talyawan. Awan maray. Anya nga awan, apay akas taunay ti panagdumog mo. Sigay inakon maray. Ditakan. Na,
Nay, anya nga ta tinapasamak iti rupa na. Tadi na kayat ti tumalyaw kanya. Marikwanang pautangan nakpay man iti mantika. Didak ngamin pautangan iti sabaling nga istaw. Isu asikan ati mayak. Sige, pautangan ka. Ngamape anak ka, dumog ka. Dayto ngamin rupak maray. Ngimisit mo tin ka po iti inaramat ko dito rupak. Ne, apay ngay. Ay, jakman amon o apay. Amangan mo't no expired tino sarmaw. Iso akasta. Kasla na puuran ng tarupam. Ay, wan nga ron maray. Sikan tumot ngamin. Imay ka kumakanyak at pinautangan ka. Di saan kumakas na tinagbanagan tarupam. Di uray iniinot kumaabayadam. Ha? Daytan tumot kakasakit ti bagbagam kadagiti customer ko. Ibagam pa'y nga agraramanda, nga gimbabak nang da. Gaputagatangan dalat ta dagiti lako kapag papintas nga uray nakangingina. Ay, kwa. Gapuday ta iti kinaapal mo. Inton maminsan, nasaysaya at mutla ang tagpakumbaba. Anawan igatang mo, mabalin mo't nga utangam kasjay. Tapautangan kamot kait. Depende day tay ti panakisaritam. Ay, kwa maray. Iso nga ita, nas ka nakilati sa manaimbag taramata mapagpapintas. No peke wano saan. Nalakang agpaisaw ng peke mat. Ay, un maray. Amok taon. Nala, ingka ipakita iti espesyalista tarupam. Tamang ano niya ti mapasamak kan ka. Ay, nanatoyang. Dayta ti bunga ti dakes nga apal. Naisarasarak kan. No umay dito ni Armata, bain baga. Ibagam ang mapanak ejetersi na ni Baak. What? Na, asino mat nga aram matabain baga alablabidam? Sino pa kuma? No din ni Kwaraw. Ni Mat Baak. Ket isumat ni Kagawad Kwanang. Oh. Anya? Nakmatsarakan ni Puro Butaw. Tada na patag-unay nga ibagak. Asino man ang data puro butaw? Ni Parabadong! Anya! Ay, ang mga no anya man ti pagturungan day ta nga ibagbagam inteng. Ay, tila ipampanagan mo kadakwarog, marikwanang kan paribadong. Isugarot ti kayat ko nga ipanagan ka na ko na. Ay, makaamo ka man langan, inteng. Itay payakas la daw rurayam kabadaw. Wine, ururayan nga ron ni Piklat, kagawad ko na. Nay, asino day tapiklat? Awang matamok nga agnagan iti piklat dito lugar tayo. Asino pa'y kuma, no di adda Piklat, iti igit tingiwat na. Apay di mo amaw. Asino nga rod? Jack nga rod amaw. Kapoy ka nga ron no di mo pa'y lamaw, kagawad. Ay nasaya at nagtungpal ka iti nagtulagan ta, pare Puro Butaw. Ay, pare Badong kunak ko ba? Anya ti kinunam, parenteng. Puro butaw. Ay, kwa, nailaw anak lang, pare. Tapno amaw. Pagsasauday jay ti hapon. Puro Butaw. Kasta ka day, paray. Wun. Anya nga ti bagam kanya, paray. Amaw. Si kamanan ti dadaulaw. Kadagiti agsusugal jay daya. Pag-aasim pare isardeng yan to agsusugal. Ha? Amumbod asaan anasaya at dayta. Wey, namok day ta, paray. Mabalin ka rin, paray. Asa kong tulang isardeng, no masubot ko dagiti apak ka. Ay. Nagkunamay na mabalain. Kaya't mo man kan saan, paray. Masapul nga isardeng nyo ti panagsugsugal yaw. Madiday ta, pare. Anya? Si kamot, pare. Uray, tay kanto iti baratong, pare.
Ngamdakal ti balatong kanya. Weng, Ay basta, isardeng nyo pa lang day tagsusugal. Heh, narigat day ta pare. hey, nagkarumatan da dya piklat. Nagrigat ang kasarsarita. Masurunak. Na, Pay, piglat kun kunamatan kini kapitan. pudno mate. Saan aya nga da piklat iti igid tingiwat na? Ay na, masuron kan samot kini kapitan si kabadaw. Weng, masurunak. Awan kidi at ipakisama da dya nga inteng. Nga putay so ti kapitan, kunamot lang asinaw. Taapay aya nga main. Una, kapasardengan nakmet kan iti panagsugsugal kaw. Kasan mo pahitan ngay, makasubutang iti abak kaw. No pasardengan nakmet kain. Ay, panagkunam kaday, sigurado ka ang mga baka. Ha? No para kanya, husto ti kunan ni kapitan. Isardeng munday ta panagsugsugal mo. Agyaman kakit di taibagbaga na ken kaday ta. Itayak pa dito yung agur-uray kada kayo anggal. Nagbayag kayaw. Nagrigat nga ron akasarsarita ni pare puro butaw. Ay na, tumulok met lagayam, ng parigatin nakpailang met tiluko. Ha? Ala kayo anggal. Sigurado aguraan na kayo ni Tata Badong. Numamuan na akas tati impanagan nyo kankwana. Isa na balik tagpay sumit. Ha? Gapo iti kasusugal na. Binaybayan ng tibagi na. Isuan nagbalinin akas lahangar ti abaga na. Yay. Gapo iti kinakutong na. Isu abagay na ti alias na akas ta. Aya? Nasaya tadakan ko araw. Kahit ko. Kumplito kayo amin inton rabi nga gronda. At naman ang dagitag susugal di nga uri rabrabi. Siputan nyo ida. Ariglado anggal. Tiliwan nyo. Sikamot kagawad ko na. Ibagaman kadagiti padam a women's. Tagsipot da. No da makita da nga agsusugal. Agtitinulong tayo amen. Kawamat, kapitan. Ay, Di kay kadagdanag. Aramidan may tibilin mo. very good no kasta. Masapol na mapasardang dagiti agsusugal. Akakadwan ni pari pa daw. Rumbang laang Ado dagiti babae nga asawa di tangag parparikot kadagiti asawa da asugadaur. Uray mo dagiti babae ana asawaan. Agsusugal damat. Asino kumamangay, kapitan? Sige, dito'y tayo amin nagbibinggaw. Babae man ken lalakay, mabalain. Basta da kwarta na, apagsugal na. Wen kakadwa. Ket no mabalain, liklikan tayo pay laeng tinaariwawa. Tamangan no adda makadlaw iti aramiden tayo ditaw. Ket ipulong dakin ni kapitan. Wayne, ni Kapitan Piklat dayjay kakadwa. Oy, kabadong, oy, kabadong. Hala, isagana yaw dagiti cards. Tamang rugi tayo. Kunakun ka. Ha, Adda kayo manan ditoy. Imalis kayo manan iti pagsusugalan. Agalwad kayo amin kini kapitan. Ipulong kayo. Na, just kimo dayto atinam. Hey, agsubli ka ditoy! baybay among. Di mo ibaga ang makiapa ka kinitinaw. Kapitan, Eh, nakita no sa dino ti pagsusugalan da tatabadong ken nanatuyang. sa dino? Ijay abanda, kapitan. Ibagayaw kadagiti tanaw tamapanda tiliwon. Naskon na mapasardang yuida. Dayta pagsusugalan ti mangmangted iti parikot mi nga agasawa. Kanayon ang maabak ti asawa. Sige. Tayawag ko kadagiti pulis. Tapno reden da dagita. Nasayaat no kasta, kapitan. Dandaning tuya. Naimbaglaki din, tapi manaw tayo adagaws. Tano saan? Natiliw tayo kuman, kadagiti kamang ti pulisya. Wen nga raw. No di mon tumot ngamin kayat nga isardeng ti panagsugsugal mo. Kaya't kung nga rod amasubbaut nagiti abak kao. No mapasamak day ta. Sige, sumardengak taon. Anya? Isardeng mo kit deng ti panagsugsugal mo. Ay di ka man tuyang. Tauray si kakit makisugsugal kamay. Wen, tagsugsugal ka mo.
Oh, di duata. Ay, salbag mo daya tinaw. Kunamlan asinaw. Pahiman. Sayang, Uncle. Awan tinaabutan mi kadagiti agsusugal. Anya? Nadlaw da gusti ipapan mi iti ayanda. Kadwa mi pa'y dagiti pulis. Ay, sayang. Sa nabalay. Ada tumatlaal daw nga agpulo dagita. Sigurado nga umalis damanan iti pagsusugalan da. Di usardengan ida. Aging nga iti di da matiliw. Naimbag, tanasabat ka. Tinaw. Heh, Ha? Apay, tatabadong. salbag ka. Man nakibiyang ka. Ha? Di ko nayo, kabutan kayaw. Nang runa unay kin ka. Tinaw. Ha? Sige, tatabadong. Labsan kayo pa'y dito. Ay, aguray ka. Tadyak pa'y nalpas. Salbag ka. Balagan ka tinaw. Pasensyaan ka iti naramid mo. Ngamiti ka nito nga ulitan pa'y ti mapan agipulong kin ni Kapitan Inteng. Ay, Kapitan Piklat, gayam. Kaut, anya, tatabadong. Padukot ka, kadagiti kakadwak. Sada kanto ikalay, asibibiyag. Tandaan am dayta. Ha? Anya? Kapitan Piklat! Kapitan Piklat! Nay, tinaliyaw nakmag. Ngam, pulos adinak sinungbatan. Apay nga ta? Idardaras ko man timag na. Kapitan Piklat! Kapitan Piklat! Mabitlaang! Siya ka di? Wen, Kapitan! Adda ko maibagak kada kayaw. Hey! Nagko na nga awagan nak iti Kapitan Piklat. Tinaw. Ha? Isumat nga minti kunada apalayaw-yaw, Kapitan. Asinaw, tinangibagakan ka? Nitataba daw. Anya? Tulungan na ko Kapitan Piklat. Kapitan Inteng. Binalaagan nak ngamin ni tataba daw. Ikalidak ka no asibibiyag. No ulitak pa'y ti agipulong kada kayaw. Anya? Nagkunamot apiklat ti may sanagan ni Kapitan Enteng kabadaw. Apay di yamaw. Kinoy suday ta tinagan na amay sa. Gapot ada Piklat, iti abay tingiwat na. Kasta aya. Ay, uwang gaya. Nanano ka no aya jay subil ni Kapitan. Gapo kano tanarawat iday, ngagsida iti sardinas. Ha? Di na kano nauray ni nanang na iday, anang lukat iti dayta sardinas. Idi kwan, isaw tinang lukat iti sardinas. Sana pinulutan. Kalpasan na, sinilamutan na pa'y. Dayjay, naiwa mo tayo, ti subsub na. Anya ti sarsaritaan? Paray? Ha? Awan paray. Anya nga awan? Nangikuman nga bagam. Salbag ka. Ha? Tarabitap ka, 5 lalakyan ka. Basol mo, no apay apinanagan dak iti Kapitan Piklat. Ha? Minsan pa amang ko nga ibagam ti Piklat. Iwasawas ka, tapno uray dumanon ka jibulan. Si kantumag ngamin kabadaw. Ambom Inteng, mas sikat pa yun ti awag dagiti dadumaken ka iti Kapitan Piklat. Dadya aparibadong apuro buto. Iso ta kim basol. Iso ka ti magibagbaga iti palso anagan. Ay, suron ko. Dagiti matsalbag at ataaw. Mabatpati damat. Ay, mahilig kan tumat ngamin amang birngas iti padam a tao. Anya ngay ita, disikan ti binirngasan da iti Kapitan Piklat. Saan la da ita? Adda pa'y pasurot na nga istorya. Kas iti lata ti sardinas kano asin nilamutam. Ay unay kan. Masurunak iti dayja aparibadong apuro buto. Maminsan pa'y nga awagan nak iti Piklat at disnugag. Masuron ka? What? Kat si kamot tiim mo na anang birngas iti pada matao. Ay, uray! Jaket abir-bir nga sandaklatan. Amaw ba daw sikat ipabasulan ni Kapitan. No apay nga awagan da iti Kapitan Piklat. Piklat.
Apay ngamin an aramid mo tikas jay. Masuruna ngamin. Ket gapo ta iso ti kapitan. Iparit na mo tayo ti makisugal. Saan mo ta mabalin Kahit binirngasam matan iti piklat. Gaputad da piklat tingiwat na. Wain, tapno patas Apay, Jack Amaw. Puro butaw, ti ibirbirangas na mo't kanya. Ay, naglahalaingan na ngay. Isulaing tinalaing abumirngas. Na Kakadwa, sumungad ni Kapitan Piklat. Dati na Kapitan Piklat. Kapitan Piklat! Ay, agulay kayo, kakadwa. Hey! Narawat ka no iti sardinas, idi. Hey! Ah, nay, Salbag kayo! Nagkuna nga awagandak iti Kapitan Piklat. Hey! Sardangandak nga awag-awagan iti kasta. Kaya tuta piklatak deta mugmuging yaw. Ay na, inteng, amom ka day. Si kaitan ti pagsasaritaan dagiti tao dito barangay tayo, gapo iti inaramid mo. Ay, mangibabain ka! Sino mat ayat isaan nga high blood? Siyak ni Kapitan Inting, ngam awagandak iti Kapitan Piklat. Jak mat itulok Anya, Sukatan dakit din tinagan ko iti sa bali? Hindi pwede! Ay na. Ado asinsilyo, tinabak ko itangal daw. Nagadaon. Inabak ko iti tungay, bingo, tuyang. Wow. paisaw. Ado ti coins asinabok mo. Wain, mapanak iti tersina ni kagawad ko anang. Tainak ipasukat na gito'y asinsilyaw. Kalpasan na, agsubliak tumanay, hindi tao Kit ituloy ko, ti makisugal. Bareng masubot ko, dagiti abak ko, iti kalabays. Anya, saan ay adelikado ti kasta? Ang mga nuad da makakita kan ka. Kat surutan da ka iti panagsublim di tao. Ay, saan, tuyang? Dinto mapasamak da ita. Tanasiputak akanayon. Nang runa, kinikip ko araw. Angkang amo kuno sa dino ti pagsusugalan da tatabadong kandag iti kakadwana. Ibaga mo no sa dinaw. Ta ipakaamok adagos ka dagiti pulis itamatlaang. Kita ang mantilaing ni pare budong. Wanang kail. Sapay ko matamatiliw dan. Tapno agi karo na dya pare badong iti pagbaludan. Iti kasta. Makabalisak iti panang birbirngas na kanya iti Kapitan Piklat. Pare, ay na, kasyan nakadia pare. Tulungan nak. Ibagam ka nagiti pulays, tasanda nga ibalod pare. Diyak kaya ti may balod pare. Ay. Anya ti bagak edikan ka. Hunak nga isardeng yun ti panagsugsugal yaw. Itagpatulong ka kanya. Kapitan Piklat, ay iti Kapitan Inting gayam. Ay sumardeng kayo umit ang mga awag kanyak iti Kapitan Piklat. Saan nagapunta da basit a Piklat ka? Kat kastan ti awag yaw. Wine, parinteng. Wine, Kapitan Ninteng. Ikarimay, saanan paray? Nasaya. Kang runaan ti amen. Isardeng yon ti panagsugsugal yaw. Ay, di kay ngamin agsisinuron ka barangayan. Tada kayon tumitlaang tagtitinulong iti tiyempo ti pariko. Naimbag ngagsapa maray. ay, itaman pa'y maray. Maikawak ang makakita kan ka dito istor ko iti kastoy ngagsapa. Takulot tabuok mo. Ay, thank you, maray. Apay maikawa ka ngay. Wala, ta nabayagan day di pagriingam ti umay agtugtugaw ditoy. Si kamay. Idi day jay. Wen nga road. Adagatangam. Utangam ko nam Aya, ay, maikawa ak talaga. Nabayagan na di kay mutang. Sakit ita. Pangbusat pa iti panagutang mo. Pangbusat. Kaya't mo asawan. Awan pa'y imay gimatang aging gaita nga oras. Awan pa'y takaluklukat ko pa'y mo dahito istor ko. Sikat ikaw naan nga adda ditoy. Aya,
Alakot, saan abaling harutang? Narigat mo, no ti utangak timang pamalas iti agmalam iti negosyaw. Sige maray, tainak man agsapol iti istor ang nakapabusatan iti lako da. Ay, Maray, mabit lang. Di ka pa'y pumanaw. Inton maminsanan maray, kababain mo. Ni ay. Itaman pa ya. Ingam nagpasugnod sa amot tan ni Marituyang. Nagsubling tan ti sigod a kasasaad da. Analablabos pa ingam sang kasapulan, sang kasaang. No kasta, di nakapinautangan. Saan tagasumot aya, kaluklukat na ladya istor na. Utang ada ako saan, oray asino mo't Ala, agbilang kan, may sa ko namon. Madin sa tikasta, bataw. Anya amaday, gaputa di pa'y nakabusat itila ko na, saan na niya agpautang? Basol mo ayan no si kati kaunaan iti sangot ti istor na idinanglukat. Huwag matkit di Agbilang kan kunak tumatuyang, narigat ti kasta nga aramid ti tao. Kaslag na nayon niya awan kasapulan na itipada na atao Ay nairanra na lang arod mo't asyak tinakauna ijay. Saan na day tati punto? No di ka ti sana panangan ti tao nga umasidag. O, kasi tinapasamakan ka. Bagas asa nga kilo lang mat di utangan kuma. Ngem gaputad di nakapinautangan, saan kan anak kaapo iti pamigatan? Saan kan anak kaluto? Kayat na asawain, saan tamutan nga agarmusar? Ket gaputa saan ta nga agarmusar, makaalatamutan iti sakit nga ulcer. Kat no adamot bagasta. Iso asaan anas ka no di nakman pinautangan ni Marikwanang. Kas pangarigan nga rodjay imbagak. Sa bagay. Ala, bayamon. Amutaitan. Amutan no anya dagiti tao at talaga ang maikari a bumarangay. Uwan mo't kiti Sakto mamay ti mapaninton bigat. Mas daawak lang abingkan ka. Apay manay. Anyat panggapuan tangay, anapan agin uutang. Saan lang agin uutang tiga po na tuyang? Amumot daytan. Kahit nakitam, no damot lang nakapaskil ijayay. Ay, awan nakitak akas itim bagam. Iti ngay sa bali nga istor anapanam, ada nakitam. Awan mag. Agpapadadang arod Agasam. Agibusan titaway ngem awan plaka tinigusyo da. Madiday ta. Panawin na yung tapno aggaraw dagiti komun tao amakon ko na. Aguray ka ba daw? Anya ka di talaga ti kayat mo amaaramay. Apay ababaunin nakmatan amang sirip iti unag ti amin nga store. Tapno amwak no adda nakapaskil apapel anagapu ijay munisipya. Wala. Tapno maamuan no legal matla tiniguso daw no saan. Aya. Wayne. Mumtuyang. Dumad ka, tinaadal ko iti panagkuykuyog McKinsey sekretaryo ti asosasyon tayaw. Mayat ang araw, no kasta. Naskay nga da permit dagiti aglaklakaw. Tanuawan, panangluko dayjay. May samot akita ti panaggamrod iti padataaw ti kawan permiso iti panagnegosyaw. Talaga gayam nga adon tiyam mo mabadaw. Maipanakal kan. Hey. Lumbang lang. Agmulmulan samot daytay. Oray siyak kas itim bagam. Kaya rigan mo ti panagmula ter aramitan. Umad-adaw ti mangidayaw iti kabailak kas pangulo iti gonglumi ababae. Tanyamot nga iti kahit mong aramidan iti masungad ngal daw. No kabailam ton ti agkandidato para kapitan ti kabildatan. Kabailak tumutan ti agkandidato para kagawan. What? Ay, ambisyo sa kamutlaunay tuyang. Di mo sawan ti kasta ba daw? Adamat kalintagak ngagserbay.
Agsinsinublat mo't lakit din damari tuyang kan kabadong nga umay agsirsirip dito istor. Apay nga ta. Mga no agkit-kita da iti mabalinda nga utangan. Awan sa mo't plano dan nga umutang. Taada kwartadan. Anya nga ron ti umay da sirip-siripan. Dayta nga ruti pagsidaawak. Mga no adamot atap da nga agilum-lumang ka iti nobyaw. Ha? Nobyaw? Ay, pakpakawan birthday. Anya kumaagapaw. Sa maysa, itakadipa iti pan na kinobyaw. Ay na. Anya ti amutang ay. Amangan mo't no kasta ti atap dakan ka, maray. Amumot ti sigod a kinalaing nga agatap ni Marituyang. Sigod nga iso ti radyo ti kabildatan. Hanggang saan, maray? Ada sa bali ang makagapo, no apay akas jay ti aramidin da. Saan lang amin asyak ti sinirsirip da ti istor na. Oray ka no dagiti istor di talaod kandaya, kat napanda sinirsirip. Kasta. Nay, apay ngay. Anyat pakibibiyangan da kadagiti istor, ta sirip-siripan da. Dayta, ti siripon ta, ay he. Dayta ti amon tayo, kunak kuma. Bayan nyo lat ta ida. Makasirip dan tulat ta iti pakaigapuan ti panagbunga dagiti matada. Ay, sa anak amang rabrabak inteng. Ibagbagak pinagsarsaritaan mi kan ni Marikwanang tapno aksyonam. Sika ti kapitan. Iso akitaem no anya ti kayat da amaramid. Awan amok dito. Iso nga rod nga amwam. Malalala. Bayam. Inaktuman mo't agsirip. Ay, Na. Kwa. Ang mga no sa balin tukit diti masirip ko. Dakasin. Na. Inaangaw tumat ti amam. Kwa. Saanin. Alawin. Bayam, tayo naktumot agsirip. Bareng masirip kun tumay. Doon niya ti sinirip-sirip da paribadaw. Ken Marituyan. Ay na kapitan, kas dala investigador. Agsapsapol dati business permit mi kano. No kasta. Agin inspeksyon da. Amok pa yan? Na, apay ngay. Awan nga minti permit to istoryaw. Awan tadi yumat ibagbaga ang kasapulan pa iti permit. Awan mat ibagbagayo ka. Kwa. Di ayos lang mat. Kay-kayat mi pa yan O anya migan, napan kay nag-apply ti permit to istormaw. Wen tata, pinampanunot ko nga min jayim bagayo, ididamo yu ti may nagsirip-sirip dito istor ko. Gusto saan ka day? Wen tata. Ala, idaras mo tapno si kati kaunaan ang makaala iti permit. Tano si kantulangan ti legal ti negosyo na. No, siyempre, si kantulangan ti mabati adirikpan dagiti taga-munisipyo intun umayda. Wen tata, talagang aramida kon jayim bagayo kinimang sito, a sekretaryo ti asosasyon tayo. Nasayaat, mabalindag palista migan. Anya ti pailis tayo, tata. Uray, day talagang nakalata soft drink. Tani talaga ang mawawak. Ilistang pailaan, tabayadak to inton adda kwarta, kwain. Mabalay. Basta da kayo, tata Badong, areglado. Thank you, migan. Ay nabataw, adaw ti mangidaydayaw kadata. Hehehehe. Oray kaskasanaw, kasla professional ta. Talaga Ado tinasursuro kiti panagkuykuyog mi kinisitaw. At iwag ton ninting batingteng, nalalaingak ton ngam isaw. Ay oray siyak mata, nalalaingak nga dayaw ngam ni Maribanang. Ay kahit na imbag ata na panunot ko tinang buwangay iti asosasyon. Imbag ta na panunot ko matinang buwangay iti sabali a grupo ti babay. Malaksed iti women's club. Aywan gayam. Kumusta ngagpayson ti women's club? Tawan ka no mati mapan makimit-meeting no agpayab ni Maribanang iti meeting.
No kasta, sandan nga aktibaw. Ay kitsanin ti grupo may ti kay kayat da. Isa ka na yun matimiting may. Aber, anyamat nga tinapanunot yu a project. Kaunaan nga ilungalong may ti panagtaltalaw. Ijay pagserkan a kalsada nga agturong dito'y barangay ti kang runaan abantayan may. Okay. Masapol anadalaw sa kanayon ityan. Ala, makamo kayo iti dayta. Basta da kami matimang kita iti legalidad dagiti agbis-business dito'y barangay. Trabaho ko madagiti opisyal ti barangay dagiti nga aramiden tayo. Ang mawansamay. Di dansan mapanunot, tagin enjoy dalatan nagtugtugaw iti barangay haul. Ay, agay ayat da, taawanan ti aramiden da. Di kunada. Ang makitanto iti odi na. Anyat aramidaw. Basta makitanto iti odi na tuyang orayam. Thank you ka. Mapana kon ije ili. First time mo amay kan iti barangay clearance, Migan. No dito'y kabildatan. First time ko, kapitan. Ngam, namin adun anangalak iti clearance idi addaak pa iji barangay Marapait. Na, apay ngay anamin adu ka. Siyempre. Tinawan apabaruk ti permit ko nga agistor. Naragsakan ak nga rod, idi adda akon dito'y kabildatan. Ta saan akasapulan ti business permit. Kunaklanog na nayonan. Ngam saan matgayam. Mano atawan mo na aya ditoy? Ha? Di yu pa'y amok, kap? Iso nga ron adam-damag. Talaga adi yu gayam ammon. No kasano ti kabayag kun dito'y kabildatan. Tawan pa'y matinagsensus iji balay mi manipod imakar kami dito'y. Iso nga ron. Kano ti akar yun dito'y kabildatan? Mano atawan yun ditoy? 5 atawon min kapitan. Na, Iso 5 atawon kumatan nga agis istor nga awan permit ko. ano? Iso nga okay lang mat nga agpermitak itan. Uray ta nagumuma akmatan nga illegal ti istor ko. Ang makonsensya ak pa ikit gina. Na, O sige ka pa, mapanak pa ije ile. na. Day tagayang permit, ti sirsiripan da ba daw? Pakibiyangan da aminin Ay namarituyan, saan man nga agin lalaing ni Kabadong. Amokmet a discretion ti kapitan ti barangay, ti maipapan ka dagita business permit nga ibagbagam. Kasta aya. Ada sertipiko ni Kapitan Enteng maipapan dito istor ko. Iso adi mo ibaga saan alegal ti panaglakaw. Ni marikwa ng may rumbang kumanga amom no anya talaga ti alagadan. Ay, di ka mangisoro, marituyang. Saan ka mat ngay sursuro, maray? Ay, say, kagawad. Kagawad ko na ka. Taagpay sumay, kagawad ka. Katsi ka, ti pagwadan, dagiti kabaranggayan. Saan aga po, tanabayadam ti utang mo? Kat dadaulam matan to'y business ko. Madi ti kasta. Saan mo't, maray? Msigay mapalakaw. Imbagak laang ti kayat apay baga ni badong kaw. Ngam, di mo matdanggan ti bagak kuma. Isa sigay, mapalakaw. Naglukaw. Tas lam mo damot ti sa wanda. Delikado Nakasuro dalat basit. Kunamlan asino dan akon di kontra. Sa bagay, adamot barangay permit to istor ko. Apay kumaapakadanagak ti ibagbaga da marituyang kan kabadong. Ha? Adula amin nga amuda. Agyaman na kada kayo at tatabadong. Imado ti customer ko. Tatalagamot ang pinaado kong tilako. Tapno makasubutak itimbayad ko iti permit. Kasta ati ag business. Imbag tanakautang ak itinayon ti punak. Iso ang makompletok itang tilako. Makita nga ron, Migan.
Kasla mini grocery matan to store mo. Wan tata. Ang mga no sa anak to matan na makautangkan ka. Dependento tata. Basta bayad kayo, awan problema. Sumit lang awanan ti makos customer ni Kuanan. Na dito'y mat gaya man ayan ti store mo ti ado ti customer. Nagaduda. Imado nga minan tilako ka. Mini grocery ti permit ko. Iso nga inadok mo tin atilako. Tapno makasubutak. Gusto aya. Anya nga itima ko ng pare inteng. Ay kastoy na pare ba daw? Awan matkat kumati problema dagiti adda store na. Nga uray saan da nga permit. Sang kabasit matla tilako da. Aya, kasta ka na. Ada matla kada tayon ang kakabaranggayan data. Di akikinawatan tay kumamay. Ay, saan? Saan, pare? Pag-aapaan kit di dagiti aglaklako day tabanag, Nang runan nukas ken migan aligal. Tadda permit nan. Siyempre, agsakit mo't at inakam na, no adda di agpermit dita. Siyempre, sana patas ti trato iti daytan. Sana ya. Na, Oh. nalain ka mo da pare. Amo mga ibaga ita daytan. Nakadalmat kat ti tao. Na, Agis iskwilak matan kay kastaya. Jack amo dayta pare. ti kayat ko asawan. Adumatay tinadal ko may papan iti panangipataray ti barangay. Anya? Nangaw ka mo't pare. Ay, saan ngang angaw day ti pare? Agsaga nakakit din na tapno saan kanto ang makikigtot kalpasan ti talo atawan manipod ita. Gaputa, siyaktan ti kapitan! Ay, kagawad. Agisir-sira kamutan kat bigbigat pailaang. Manipod in lukat ko itay bigat. Awan pa'y ti uray may sangain may gimatang iti uray kindila ko ba. So nga agsara ak pailaang. Ay, apag isaw. Tay, Sige, tulungan kan nga agirikap. Uray taman manun samot at talagang tilakaw. wag. Ta sa anak pa'y anapan nagsakada. Alaman nga rod, tulungan nak tapno dardaras. Talaga adarasan ta, tamadamdama lang. Sumunga din dagiti umay mangisira. Anya, umemang gisara? Wen kagawad. At dagiti taga-munisipyo nga agisira ka dagiti istaw nga awan ti business permit da. Iso nga isiratan. Takababay ni usuda pa iti mangisira. Anya, Imayak, tamok apaya bandak mo't lang, parenteng. Ay, kapitan ko na kuma. Ewan. Talaga apaayaban ka kumakan ni Kwaraw, dudi ka pa lemay. agpaiso ti kinuna ni Kapitan Kabadong. Nanananagure kayo. Pagkaysan daksa talaga, da kayo nga opisyal ti barangay. Abay, anyat matingay naramid ka, Di ka agungat pare No ba ti daw? panang report ko kadagiti adu nga store nga awan business permit dati gapuna ag gisaan da kita. Ha, sorry. Jack Akway na nagbasulak iti dayta. Uri ag titinaltal tayo na. Ay! Pare ba daw? Agparbang kamit Pinaayaban da ka. Tapno yabkas may ti panagyaman mikan ka. What? Tapay. Anyat yamanin nyo kanyat ngay. Ekwa. Siya ka mismo, ti mangibaga. Pudno nga adamot nagbidto ta. Ngam pagyamanak pailaeng ta nairandrana asanak anairamraman. Save by the barangay tanod ja istorko. Ta nairana anakarikap idiin may dagiti taga munisipyo. Ngam oray no kasta amok anakabasulak. Ngam sana pagsakitan tinagam ko ti inaramid mo. Nudikat pagyamanak. Pagyamanan mi nga opisyal ti barangay. Anya. Ewan pare. Trabaho mi kumaday jay ngay naramid mo. Manya nga rod kit nagliway kami. Isugagyaman kami apara. Pinayaban da ka at yabkas may ti panagyaman may. Anya. Kastagayam. Day tagayam ti gapunan no apay nga inayabandak. Uy, sikatin ng lukat. Kadagiti kaslabulag amatami. Ha?
kamanen, tatabadong. Saya atam lata ti aramid mo. Tabarang mga bakan tumatan, kapitan. Ala, sige! Ditan tinagdibusan ti sabali pa'y nga istorya, anadaw manipod iti dintog kupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, alay! Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino, ken iti direksyon, Voy Chipaklay. Musika, Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito ang istasyon. Agyanan kami, iting kay panagdangag.